siyabingelela. Okubaluleke kakhulu ukuthi makukhona mhlawumbe okusha okukhona sikuveze njengale nduku nje le ihamba nale owuphawuda la sekuthakiwe kufake iy'thako la zemithi le la phakathi imithi lefakwe la bese uhambe nalo muthi lo esiwubiza ngobani umpikayiboni lo. Umpikayiboni usiza makuwukuthi uhlushwa izitha uyi-wanted yabo into yezitha vele leyo. Kunabantu abakukhandela itulo kunabantu abakusukelayo unezitha emsebenzini uyagadlwa abathakathi kunezinto othunyelwa ngazo imimoya umuthi kahle kahle wokuqina ukuthi umuntu ngesikhathi ethi uyagadla ziphindele kuyena. Mabethi abantu bakuplanela mhlampe something ukuthi abahlangene ngawe or abantu abafuna ukuxoshisa emsebenzini noma abantu abafuna abakufunayo, lo muthi lo wenza ukuthi baphahluke nanokuthi baxabane bodwa. Umthakathi mayigadla la kuphindela kuyena zona. Kusho ukuthi la ngoba indlela esithaka ngayo kubalulekile ukuthi sikuveze ukuthi sikuthake kanjani iy'thako zakhona njenganje nalo muthi lo uhlaba yihlangane. Uhlaba yihlangane ngesikhathi ethumela lowo mthakathi noma labo bantu labo maye-approach-a lo yisitha uphambana nawe angakuboni ngobani kufakwe even amasithe la kulo muthi kwafakwa onkungwini bonke kwafakwa ophunyuka bemphethe then sazoba nalo muthi lo ukhathi besonga. Lo muthi lo ulekelela ekuthenini ngalesikhathi bekuplanela bagcine bengaphumi nesisombululo noma kube khona oyedwa ozazophahluka kuwena noma bagcine bexabana bodwa labo bantu. Kusho ukuthi kulo muthi lo ufike uthathwe lo mithi le ihlanganise kufakwe ndlabaloyi, osidikile, umphendulo omkhulu, umpikayiboni, yimpila kube ubhoqo. Ubhoqo ngangawuveza ngelinye ilanga ukuthi ubhoqo mawusika mawuthi ufana nezambane mawuvula phakathi then emva kwa-2 minutes futhi akupheli ngisho 2 minutes ube sowushintsha umbala ube mnyama. Kusho ukuthi zodi lapho sesiveza ukujula ukuthi mawusawugcabe ngawo umuntu oku-approach-ayo yisitha sakho ukubukuza laphaya ube sushintshe futhi kuyena angabe sakubona yabo. Ngisho ubhoqo wawusetshenziswa ngisho nalaba bantshontsha iy'nkomo umuntu afike masefika nawo laphaya abasebenzisa unwabo bafake ubhoqo bayigcabe ishintshe iskini inkomo ibe omunye umbala ungabe sayibona inkomo yakho. So sisebenzisa imithi efana naleyo okuwukuthi ikwazi ukuthwebula isithunzi sakho. So lo muthi ukwazi ukuthi ugqume ngawo, ugeze ngawo, uphalaze ngawo. Uma uthanda uyowuchitha kephi la kuhlukana khona iy'ndlela kanje insila yakho lo ogqume ngayo kuze izitha ziphambane nawe. Lo muthi lo uyakwazi ukuthi uthathe u-20 litre ugcwalise ufake khona ubeke amakhandlela awu-3 uphahle ukhulume ukuthi la ongifunayo yisitha sami ngithi izitha yihlakaze ngoba khona omhlakaza nhlansi la ontonga kamaphindisa ogina kamagadlela umpishimpishi uyaphahla ukhanyisa amakhandlela abovu ukhulume yonke into eyinkinga obhekene nazo. Mhlawumbe khona abantu abakuvalayo, khona abantu abalwisana nawe uphahle mawuqeda uyagquma uyochitha laphaya uphathe umbese ngesikhathi ustima kanye ufutha uphathe umbese ukhulume uyochitha laphaya then ubeke oku-fresh kokugeza uyageza songayochitha la ochitha khona mhlawumbe emgaqweni noma la kuhlokana khona iy'ndlela then ekuseni ukhanyisa amakhandlela uyawuqunga umuthi uwuphahle ukhulume nawo bese uyaphalaza ushaye 5 days then after 5 days lo muthi uyakwazi ukuthi uthathe la makhandlela umbe umgodi uwakhanyisa amakhandlela uwafake iy'naliti ngokuhlukahlukana kwawo bese uphalazela kuwona evutha azayicishele lapho ngenzela ukuthi
noma ngathiwa kukhona umuntu obese kushaya ethi uyakugadla noma kuwumuphi unyaka, yonke lento ayithakathayo ivaya kuleso sicupho leso osibekile, kahle kahle isicupho sakho leso ukuthi manje uyakugadla umuntu noma ngabe khona isitha noma ngabe khonani, iyovaya laphaya esicupheni. So lo muthi niyakwazi even ukusebenzisa nonke niyophalazela khona laphaya kulowa mgodi ocuphile. Then kuthi ngosuku lokugcina ekuseni ungakakhulumi namuntu zondi ilanga lingakaphumi, usuthola umuntu ekhaya usiyakugcaba la amalungu omzimba, usethatha impindi ekhala igazi, athathe igazi lakho leli uyoligqiba ekhaya egcekeni esenta kanye esigangeni. Usuthathani le nsizi le engithe ifakwe ohlaba zihlangane. So ngenzela ukuthi nomuntu uma ethi ufuna lo muthi u-700, ubona nje usho ukuthi ufuna ikhombo enohlaba zihlangane. Uhlaba zihlangane lo usuthatha wona uvala amehlo ungakhulumi namuntu, usuthola umuntu usekufaka umuthi labo kade ugcaba khona uhlaba zihlangane, nawo uthakiwe ufaka amaphinde emuva wonke, nayo yonke eminye imithi ephindisayo. Umuthi lo kahle kahle zondi engawubiza ngale ndlela le yokuthi kakhona omunye umuthi obizwa ngamahlungu akangwane, ekuwukuthi wawusebenza uyi-all in one lo muthi, uma ukuthi unempi noma ngabe uyathakathwa noma ngabe ufuna ukuntshontshelwa, okwazi ukuthwebula ngisho isifo esikuwa kanye into ethunyelwa kuwo kanye into embathiswe wena. So umuthi lo esiwenze kwawukuthi ulwa noma ngabe umuthi wempi, ewukuthi noma ngabe khona into ethunyelwayo noma ngabe khona into ombathiswe yona noma ngabe khona idlozi elimnyama ufike ulichithe kuwe, lo ufike uhlale kuwena egazini. Ngesikhathi umuntu ethi uyashaya, hhayi ifana noqambo, iya-bounce off ibuyele kuyena. So ngiyacabanga ukuthi icacile Zondi. Cacile kahle kakhulu. Ake sithokoze, mhlawumpe omunye unombuzo sesingahlangana, ofuna ukuphoselwa angaphosela, ofunayo ayifikele nje la sikhona endaweni eThekwini, e-KZN. Asithokoze kakhulu.